Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Meghalaya Pradesh Congress Committee kalakinno bagajingwanra एक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण dak BJP kababat yola kam senchar haga sorkar pedeng kedan be yek jing thmu ban pindu no yek National Rural Employment Guarantee Scheme lawan ra daga seng Congress min bagadang bat yola kam senchar hapo kari hagisnam baminchua haga jing kram bekilar pthai kubor haga kat pratri unno pra aracara pusan chief organizer ka civil dal uba ban phira basayamat ulo khot berweru ikiseng san perthai kebidan hapo gejela banying persha Jagan gajing temu jang BJP kebalong kum gajing penduk kam do jam kipat ba hagish nong gendong. Secretary jong ke MPCC uba Manuel Barwar ha benrap lang halor ke niu loong. Bagajing turwa jong ke sorka pedeng ban penjela ne gajing aikam. Ne ka chispa sngi chega chispa pusan sngi ke shong bet ha gajing penmi ke sorka re gajing penmana bat kat kum gajing mang pisah na Delhi. Kabil kabidai bat gajing kelak teng ya ka skim mener ya ka aik no menerega kelas ji Ramji. Ni phat kini press conference ni tang na halor kadao jong ka jing kelak teng te dot we ki maru kumungitip ka constitution jong ka India ka ban maha ya kata ka social equality ka ban maha ka dignity ka ban haru ya ka social justice ka equality kata ka jingi ka kedan pok emang salang social justice ka bedai berka ka jingya kajing kahok apok emlang kasalang kajong ki patba bat kata ka dignity pan ka bedai ka burom jong kalong renjeng jong ubriu ka briu apok syong thau teka kini kam menerega kepala onra kongres ka de hibentahi bayat constitution ka onra ya kata ka social justice ani ka hok jong ki patba apok emlang salang ka burom ni dignity ka burom jo kolong renyeng ka bedai bat kam gajam ka baka sarkar kariban ai ya ki pat ba ang susnong khamtam le ki bra jun kondom bai em hakarap karyang ka bela bom dikna tikta di ka an ba ka kongres te habang ipet ya kane ka benta jo ka menerega ka bakini ka BJP ka pam kala ka funding pattern ka bujudam hapor ki bakni ka kongres in ka ak menerega kami basis 4% ka funding ka central government kaptang state jila jungi ka baka platingka kani ka plat sa juga jila Meghalaya kalong bujendong ni ka ba duna ka pisa leling ba ni ka bill thamai ni iba ka proposal ni ka funding pattern kila ban kala yang ba kandai no ka kandai 4% ka share ni central 4% ka share pat kandai na ka state government tikum bungi i pat wat ka kubor ba mene ling ba education minister kadang kubor ba ong ba ka SSA ru kubari ka 90-10 funding pattern SSA on pun no shen how panai mas apor pun real ngai in pa ka jing piu ka sarkar nanun la da pisa kuno ban pendap penbiang ikini kai bakhasan hajar duna kuna pos dalam Meghalaya kementah pengikran le yakinai nong bela job ka ara funding pattern ka kelano ara kemuan ra pisa ka kelano ada 10% jong ka jumlah kam bisa hawa ai sarkar jelah kejing e kalong ba sarkar jelah ngi katon em kota ka capacity ba pembiang ke jumlah kam jong kinong bela job ka kejing ma kejing ni ke bungi ina yang kongres kalong ba ya kani ka an menerega ka mi khnang ba ki pet ba ko ing kendong kinyo ta kam ka jam kene pokshong ki thau jong ki kinyerap por beri bendam bakni bela terus pas ni per kamai juki kalong bala supplement tak pendap lang lingba kani ka bela pas ni ke kongres ke pemi khang an khang ki pet ba kini pendong kene action juki kin tre himaki kinyo ka bela kinyo ka pisa kin la create ki asset support juki jingma ka mi mi ta kalong ba wat akini ki banai ki kinda banai ba no ni ke jing jinjar ka ki pet ba juni hani than police bazar ki bangi ki ma ki pet ba juni khasi juni balai kimi ki jing e jung ki pet ba khamtam ki nang di madan ki hawkers balai khaban bela sine balai khaban bang di madan balai khaban on di sha ki ketli kan ra po police bazar to jakayo kadai ba ka na ko bela po song thau khabam biang ka bela po song thau
Pajba jungi na pendong kini paradok persam jungi kya putur sesor ban pendap pembiang ya kelongin duki kapai skul kikun kapai sumat bopang ya bakin biang keblak ya penwan sesor selong bak jek e kaweh din kaweh ka kanang ban lara kena ban pembiang bai skul kikun pep skul lara pep skul ki social ki anti social elements kita kiba ya persya ya memang salam kila ngebun kini kum kongres ngin persajur bagi persajur hi inang don susu program dengan ya le ni semat parti pan persya ya kan ka anjung BJP nomor ke BJP ku mengitip ke menerga penlong anya ka ban khambor na ban khamti pe ba et ka hom lekin yo kamai ban khamti ban ai bor ki pe ba lekin la ban demand ka kam la don kampus no insya menerga ka demand based project ni ka ak wala don kamus no kin demand kam rimenta pat klak-klano sa kumway la kala kumpong baka kam on I based on the supply baka don tak sarkar don bisa kikam tak sarkar don bisa nila pendu kum kata ka hok na upad ba la kni te hapu muni khidmat ni kum parti kongres ya pun sim mata ka jikri bangin appeal dan nya werlang ya ki political parties por khol wala ka de ka NPP dari ka UDP, HSPDP, VPP, ni werlang ki dah aku meni khidmat ni kum ke jelang ni kum ke japan rin hapnya teli punya persyak ni ka an juga BJP ke berkata kata Ramji kata penting kelak keteng tu ki kaskim negara ni punya ding rentilang punya persyak ke BJP nomor kini kan ketak ni political party kini kan ketak baik perdok persnam jungi kini hapnya orang ni syakmat ni hapnya nama ginum job kini ka jungi le jungi hasura ini itu pun sia kali ni si protes ka lakun kini kiri forms bawan limbaki ai kinong thoan ki bladon menta hagi sengi bo pher bladon pok assembly ha district council kinong thoan ki ni jien kini ban sim gi create bah kum ni ka por ki ba ni kin sapur kin sanam kala di kapur ni ni inti ini persya om tang ya ka BJP politically ni persya ke jengma menang salang jungi kan sama hakis nem keteruan kam ke basis pak sni ke bala probably ke ba tap apa constitution ya ketu hikin ki bank te ketu ko hok da ki om mangna ba yo sis pak sang singiru mendapat ka syong baik ka sarkar pedang ke UI ne em kana ne em ka kwa ne em ban ai kedam mot ka hok jong ubri ke bala tap apa constitution kila penduk te kan mentoy yu pin ongan ai ar sis pak sang singi ha bakut pan sabun hi ibri ko tang ka kam lu kin mi ho Kasyong ka notification jok central government, kasyong ki budget ceiling ki belasna na po kadalhi, kasyong dot harta. Te kasyong no basu aibor palat sarkar pedeng, kamdai ba aibor di pajba, te lada sarkar pedeng usung ya hab jimot ba state usung ya hab ki pajba, usim lada usung ba kamdar jimot toy ya ka parti ke baru hangke te ula ban ki kat rumah. Nei bayap habakut pat ki yap kinong kendong habakut pat ki yap ki beliau ki ba dan kam ki kam ki jam ki ba let's say man kintiu ya ka long yeng long sem jong jong ke tu ong tang ya ka kerteng ho ya ka kerteng ni persya ba Mahatma Gandhi udai man shu ong na he's the father of the nation dai nei ka bangi persya ka long bet ya ka jing ya ka attack ken ka bakale ka BJP ya ka social justice ya ka constitution hi ken namar kani ka act kala day enshrined in this constitution no tementa baki attack ya kani ka kamdei tong si ong ba attack bon ong ba ki dilute ya ka yo brio bala wana ka freedom jo ka country ya country bala ko bai ndei habakut hi kadai tang ka ban si ong no kadai tang ka agenda jong ki ban pentut ne ban thombor ma samtam ya ki brio ki ba let's say ki badon kam ki jing ya lam kalian sarkar kata ke ba kam kata kan bon